nitwa Mukamazera Florida mpagarariye ihuriro ry'abarobyi ba Rubavu rigizwe n'amakoperative 8 ryitwa Ikopero n'umupira nambaye mu mugongo biri Ikopero niyo koperative de pêche turi abarobyi barobera mu karere ka Rubavu isambaza dukoresha imitego y'ubwoko bubiri butandukanye hari isambaza twita isambaza z'ikipe kipe na amato aba ari 3 ajya mu mutego ugizwe na ruru 7 karobesha abantu 10 barimo abarobyi 9 n'umuyobozi wabo witwa kapiteni. None se wenda turakomeza aho ngaho mamura aba mama oya urumshoro na papa bajyamo kumanwa aba mama nitwe dutora isambaza tukazigurisha none no kugira ngo twihute umutego witwa icyerekezo nawo urubisambaza izingizi nini muri kubona nizo umutego witwa icyerekezo kuko ndabona ari nini zigaragara none izingizi iyo zikiri mbisi kuzitunganya bibasaba iki? Iyo zikiri mbisi wazitunganya ukazanika ku zuba ibiro 5 by'imbisi byumamo ikiro kimwe. Iyo zabonye izuba kuva mu gitondo kugera na saa 11 ukazanika iminsi 3 isambaza mbisi wanitse ari ibiro 5 zumamo ikiro kimwe. Isambaza mbisi ibiro 2 iyo zicishije mu mavuta urazipima zigapima ikiro kimwe. Ibiro 2 ibiro 2 by'imbisi. None adusobanurira icyiza cyazo abazikenera kugira bazifate icyo zibamarira. Isambaza icya mbere ziraryoha ariko icya kabiri zikungahaye kuri proteine uburyo umuntu wari isambaza ntabwo yagaragara mu mirire mibi zifite intungamubiri nyinshi kandi ntabwo zitera gute mbese nta burwayi zitera ni amafi adafite yindi ngaruka atera ku mubiri. Yego nk'ukuntu mwaje inanga muri no muri kagurisha kugira ngo mwerekane ibikorwa mukora abantu mwabonye babifashe gute bazifashe gute? Twebwe muri stande yacu turi gukoreramo ku kigero cy'ubushyu cy'imurikagurisha ry'ubushize ubu ngubu iyi product twabazaniye yabizikawushije zicishije mu mavuta yabizo bariye bazirishije ubugari cyangwa izindi dukora mu ifarini zisambaza twita indege abakiriya bariyongereye cyane kuko bagenda bazimenyera umuntu wese uriye aragaruka akavuga ati wa mama w'isambaza w'Irubavu ari hehe. None urumva Irubavu ni nanga mu mujyi abazikenera kugira ngo bigenda bite cyangwa mu mwazi bagezeho? Iyo umuntu azikeneye ahamagara kuri nimero yacu 0782 688 644 yaba ari ugucuruza tumuhera igiciro cy'abaranguzi n'umuryi uzikeneye tumuhera igiciro cyo ku mazi akishyura kuriye zikamugeraho. Nimero siyazishyura ingirusibona bazumve neza ni 0782 688 644. Urumva rero wazikenera ni karibu urumva ko zifite nagiye zijya ziburase cyangwa rye mutanga sezo mukavuga tugiye n'iki? Ni ukuvuga ngo isambaza ubundi ntago nko ku mazi ntago ukuntu zaguze uyu munsi ntago ariko zigureje. Hari igihe ziboneka ari nyinshi igiciro kikagabanuka zaboneka zabuze nyine kikiyongera. Urumva zirahahora ntago zihora ku giciro kimwe ariko zo ndi kuvuga kuziku igihe cyose zirahahora kuko turoba iminsi 25 mu kwezi. Rero niyo uhamagaye turi muri ya minsi 5 y'ikiruhuko twitigiza bitatu kubwira wenda gatatu guha umunsi ku buryo tuzibona. Rero inshuti za Kofisare ubwo nagaciyemo nako twagira ngo nako tukamenye rero ni karibu kunsambaza uzazikenera ni karibu. Sawa rero wakashimira tugashimira Minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi kubw'iri murikagurisha bateguye natwe nk'abarobyi bakatugirira icyizere tukagaragara kugira ngo tugaragaze imirimo yacu kandi tubashe gukangurira abanyarwanda ko umuntu abigize n'akazi byamutunga akabaho neza ari ubwo buryo bwo kuzongerera agaciro
birashoboka. sawa murakoze. Sawa murakoze.